Dobar dan, dečaci. Evo nas na času srpskog jezika. Za početak ću sa vama da se podsjetim jedne pesme koju vi već znate, koju ste ranije radili. Ta pesma se zove Dvije seje brata ne imaju. Ukoliko se neko ne sjeća ove pesme, sada ćemo je zajedno počitati. Dakle, dvije seje brata ne imaju. Dvije seje brata ne imale, pa ga viju od bijele svile, od bijele i od crvene. Struk mu meću drvo šimširovo, crne oči ga draga kamena, obrovice morske pijavice, sitne zube dva niza bisera. Zalažu ga medom i šećerom. To nam jedi, pa nam pobesedi. Dakle, ovo je jedna narodna pesma, kratka je, nije dugačka, pa smo je uzeli ovdje jer je zgodna da nešto uočimo u njoj i da o nečemu porazgovaramo. Pogledajte sada deo teksta ove pesme koji će ovako biti podrbljan crnom bojom. Struk mu meću drvo šimširovo, crne oči dva draga kamena, obrovice morske pijavice, sitne zube dva niza bisera. Šta mislite, zašto struk drvo šimširovo, crne oči dva draga kamena, obrvice morske pijavice i zubi biseri? Šta mislite, zašto? Pa to bi mogli biti neki materijali, jel tako? Od kojih bismo, kada bismo pravili neku lutku, na primjer, mogli da napravimo sve to. Jer struk može da zaliči, jel tako? Možemo da ga poredimo sa nekim strukom drveta. Kao struk, to vam je kao jedna grana drveta, onako malo detaljna. Znači, porede struk, to veći, sa drvetom, jel tako? Oči sa dragim kamenjem. Zašto sa dragim kamenjem? Pa drago kamenje ima lepu boju, jel tako? Ako sija, naše oči imaju uvek neku boju, jel tako? Pa neko ima brown, neko plave, neko zelene oči, neko crvene. Tako, mačke imaju crvene, mi nemamo crvene oči. I tako dalje. Obrvice morske pijavice, znači obrve porede sa morskim pijavicama. Zašto? Pa imaju taj oblik, jel tako, slično. Tako, lepo mogu da se saviju, tako kao naše obrve. Sitni zubi dva niza bisera. Sa čime porede zube? Sa biserima. Pogledajte sada ovo, znači u ova 4 stiha seje koje prave svog brata, jel tako, viju ga od bijele svile, prave ga šiju, jel tako, one delove tela, struk, oči, obrve, zube, porede sa nekim materijalima, jel tako? Sa nečim što je nama veoma poznato, jel tako? Kako bismo mogli mi da kažemo kakvi su nam to zubi? Čime bismo mogli da ih poredimo? Kaže, njegovi zubi su beli. Kao šta? Kao biser, jel tako? Biser je onako baš beo. Lepu belu, pravu čistu belu boju ima. Ili, na primjer, crne oči dva draga kamena, znači ovdje u ovom slučaju su to crne oči, ali mogu biti nebitno, mogu biti bilo kakve druge, znači da dragi kamen imamo u raznim bojama, pa oči su, znači, recimo njegove oči su zelene kao ona zelena fina boja kamena, ili crne oči, znači crne su kao dragi kamen, lepe su, tako. One porede delove čoveka, delove tela našeg, sa nekim materijalom. Tako ćemo i mi danas da se bavimo poređenjem. Da vidimo šta je to poređenje. U narodu se često mnogo stvari poredi. Dosta postoji nekih narodnih izreka kojima nešto poredimo, upoređujemo, govorimo kakvo je nešto, poredeći ga sa nečim drugim, sa nečim što je svima poznato. Pa hajde da vidimo šta je poređenje. Poređenjem iskazujemo nešto manje poznato nečim što je poznato. Njime poredimo dve stvari. Šta ovo znači? Ako mi želimo da kažemo, evo malo pa smo imali bele zube, recimo neki dječak, kažemo on ima toliko bele zube i onda ne znamo kako tom nekom da objasnimo koliko su njegovi zubi beli, pa kažemo on ima toliko bele zube, beli su mu kao biseri.
Dakle, nama je manje poznato to, odnosno onome ko nas sluša, koliko su njemu zubi beli. Ali on zna, taj neko, da je biser jako beo, čisto beo. I zato mi poredimo njegove zube sa biserima. Ja se nadam da je ovo jasno. Dakle, i njima poredimo dve stvari, najčešće dve. U ovom slučaju smo poredili zube sa biserima. Hajde da vidimo ovo. Brz kao zec. Kaže, on je brz kao zec. Zašto tako? Svi znamo da je zeka tako spretan, brz, on će časkom da pobegne, pa kad želimo da kažemo da je neko veoma brz, da odličnu brzinu ima, da želimo to da nekome kažemo, a želimo da taj neko shvati koliko je taj neko brz, i kažemo brz kao zec. Ili recimo hladan kao led. Hladan kao led. Ili napolju je hladno, znači hladno kao led. Znači, znamo da je led veoma hladan, tako? I želimo time da iskažemo da je nešto baš hladno. I zato koristimo poređenje hladno kao led ili hladan kao led. Imamo još jedan primjer. Vredan kao pčela. Svi znamo da su pčele veoma vredne životinje, da one uvek rade, jel tako? Osim ovih trutova koje na kraju ne prođu baš najbolje od strane ovih radnih pčela radilica. Znači, vredan kao pčela. Pčele rade, nešto uvek duje, trče, traže polen od cveta do cvet, prave med i tako dalje. Ako želimo da kažemo da je neko veoma vredan, da je radan, da se trudi, tako da dosta vredno radi na nečemu, kažemo da je on vredan kao pčela. Dakle, šta smo u prvom primjeru poredili? Poredili smo nečiju brzinu sa zecom. Zatim smo poredili koliko je hladno sa ledom. I poredili smo nečiju vrednoću sa vrednoćom pčela. Dakle, kada želimo da iskažemo nešto, želimo da budemo sigurni da taj nešto se shvati, uvek možemo koristiti neko poređenje. Siguran sam da vi znate još primjera poređenja. Hajde da pronađemo u jednom tekstu poređenje. Osvanuo je divan dan kao san. Sonja je istrčala napolje brzo poput munje. Na sebi je imala haljinu žutu kao limun i šeširić crven kao ruža. Njena drugarica je stigla tačno u dogovoreno vreme. Sonja joj je rekla, tačna si kao sat. Da vidimo sad gdje je ovdje poređenje. Osvanuo je divan dan kao san. Kakav je dan osvanuo? Kao san. Znači, kao divan san, je tako? Često sanjamo lepe snove, pa zato kažemo da je osvanuo divan dan kao san. Znači, dan poredimo sa snom. To je prvo neko poređenje. Sonja je istrčala napolje brzo poput munje. Primećujete li ovdje nešto? Nemamo ovu reč kao, ali imamo reč poput. Može i ta reč da se koristi. Poput, znači kao to isto. Poput ili kao, to ima isto značenje. Brzo poput munje. Kako je istrčala? Brzo poput munje. Šta još može ovdje stoji? Brzo kao zece, tako? Brzo kao zece. To je još jedno koristi. Na sebi je imala haljinu žutu kao limun. Kakva je haljina? Kao limun. Znači žuta kao limun. Poredimo žutu boju sa bojom limuna. I šeširić crven kao ruža. Kakav je taj šeširić? Kao ruža crven. Tako je crvenu boju poredimo sa ružom, jel tako? A znamo da ruže imaju divnu crvenu boju. Njena drugarica je stigla tačno u dogovoreno vreme. Ima li u ovom delu rečenice neko poređenje? Nema, tako? Njena drugarica je stigla tačno u dogovoreno vreme. Kada je stigla u dogovoreno vreme, nema kako je to ona stigla ili poput čega. Možda je stigla i ona brzo kao zec, ali to nam ovdje ne piše. Sonja joj je rekla, tačna si kao sat. Imamo li tu neko poređenje? Tačna si kao sat. To se u narodu tako kaže, tačan kao sat. Mi znamo da sat može nekada zakaže kada oslabi baterija, ali kada baterija u satu radi kako treba, sat je tačan. Pa zato kažemo tačan kao sat. Hajde da objasnimo neka poređenja. Recimo, lukava kao lisica. Zašto se u narodu kaže lukava kao lisica? Pa vi znate i narodnih priča, odnosno basni, bajki nekih možda, ali uopšte iz narodnih verovanja, tako i priča koje možete da čujete od svojih baka, da je lisica lukava. Ona dobro osmisli sve, krene u
lov, recimo, na neku kokošku, tamo želi da je uhvati, ali ona to lukavo sve, tako, priprema, vreba, vodi računa o svemu, zato kažemo za nekoga da je lukav kao lisica. Kad neko, onako, sa velikom pažnjom priprema sve svoje planove, tako. Idemo dalje. Ljud kao ris. Ris, to je strašna životinja. Lepa životinja, ali tako, iz porodice mačaka, pripada mačkama, ali nije baš tako fina kao one naše mace koje kod kuće možda neko od vas ima. Ris je nešto često ljut. Nemoj ga dirati. Ljut je, ali tako? Tako kad neko se naljuti, onako baš, mi kažemo ljut kao ris. Rumen kao ruža. Rumen, šta je rumeno? Onako crveno, zacrvenelo se, ali tako? Pa kad je recimo neko onako u obrazima dobije crvenu boju, onako na jagodice mu crvene, kažemo on je rumen kao ruža. Dobije tu lepu, finu crvenu boju. Pogledajte sada ovaj primjer. Zdrav kao dren. Da vidimo šta je dren. Možda neko od vas već zna, a možda niste čuli ranije. Dren je drvo, odnosno to je dren ili drenjak, tako se zove to drvo. Ono ima lepe crvene plodove i ti plodovi su veoma zdravi. Dakle, njih ko jede sigurno će biti dosta zdrav. On čuvaju nam zdravlje, jako su ukusni, lepi, mogu da se jedu i kada su onako tek sazreli pa su malo tvrđi, a i kada recimo odstoje pa budu onako mekani, fini, ima unutra kosticu, moramo da vodimo računa o tome, da moramo to da izbacimo, ali su veoma ukusni, crvene su boje, onako i na prstima može da nam ostane ta crvena boja, kao kupinu kad jedete isto, ili ovu borovnicu, isto tako i drenjak, odnosno dren, ali je veoma zdrav. Jede se uvek radi zdravlja, tako da u narodu se kaže da je neko onako baš zdrav, to je naravno odlična stvar, tako, kaže se zdrav kao dren. Da li vam je poznata ova pesmica? Tačka, tačkica, crta, crtica i gotova glavica. Vratić ko prutić, trupić ko satić, ruke kao sanke, noge kao slamke, a uši kao miša i gotov čičadiriša. Se crtali kao mali, još kad su bili baš mali vrtići, recimo, čičadirišu. Onako neke tačkice, crtice, jel tako, čovečuljka koji se veoma lako nacrta i svako dete zna da ga nacrta. Eto tu, kao što možemo da primetimo, ima neko poređenje. Hajde da vidimo. Tačka, tačkica, crta, crtica i gotova glavica. Imamo li ovdje neko poređenje? Za sada nemamo, ali šta možemo da mi smislimo kao poređenje? Oči su mu kao tačkice. Kao tačkice. Nosi usta kao crtice, crte, tako? A glava kao krug. Recimo, možemo to tako da napravimo neka poređenja. Da vidimo dalje. Vratić ko prutić. Kakav mu je vrat? Kao prutić, mali prut. Dakle, poredimo vrat sa prutom, odnosno prutićem. Trupić ko satić. Zašto satić? Sat je uvek okrugao, tako ima glavno, možda ima neke druge oblike, ali kružnog je oblika najčešće. Znači, trupić ko satić. Ruke kao sanke, poredimo ruke sa sankama, prave onako, da tako, lepo izgledaju. Noge kao slamke, znate da slamke imaju ovaj deo zakrivljen, a uši kao miša. Kakve su uši? Kao kod miša, tako, a uši kao miša i gotov čičadiriša. Evo vidite, ovdje imamo i poređenje. Znači u pesmici vratić ko prutić, trupić ko satić, ko sa ovom crticom, odnosno zaredom apostrofom, znači da je dostavljeno a, pa bilo vratić kao prutić, trupić kao satić, ruke kao sanke, noge kao slamke, a uši kao miša. Evo u ovih 5 stihova imamo poređenje. Ja se nadam, dragi moji, da ste savladali poređenje.
da ste naučili šta je to i zapravo da umete da koristite poređenje. Siguran sam da ste i ranije to koristili i da ste sad samo savršili svoje znanje o tome i naučili možda neke nove primjere, možda neke nove reči. A sada imam za vas neke zadatke, odnosno 2 zadatka, ili možda 3, to ćemo da vidimo. U datim stihovima pronađi i podvuči poređenje, to su stihovi iz jedne veoma poznate pesme. Vozimo se pokraj puta razastuta, sela leže. Ko potoci posle bure, konji jure, lete beže. Siguran sam da se sjećate ove pesme. To je vožnja Desanke Maksimović, ovo je prva strofa pesme, a vi u njoj treba da pronađete poređenje i da ga podvučete. Drugi zadatak je da objasnite ova 2 poređenja, složni kao braća i bistro kao voda. I treće je da napišete neka poređenja koja znate ili koja koristite ponekad tako u svom govoru. Eto, dragi trećaci, toliko o poređenju. Ja se nadam da je ovo svima jasno i da ćete lako uraditi ove zadatke.